Jebem, čuj telefona mi. Surprise, motherfucker! I pozdrav ljudi! Šta ima, šta se radi? Dobrodošli u jedan jako dobar video na našem YouTube kanalu. Drugačiji video na našem kanalu i drugi momak je sa nama. Nema rođaka, pa došao je na novi i on nam je rođak. Rođak se ženi. Evo. Da. Ovako, radimo jedan socijalni eksperiment. Ispustimo mi naših 50 maraka ili 200 kuna ili 25 eura. Ispustimo na zemlju kad prolazimo kraj nekih ljudi. I onda kao pitamo ljudi da su to vaši novci, pa onda da vidimo njihove reakcije da li će uzeti ljudi. Jesi tako upravo si. Vi ćete sad gledat da li su kod nas ljudi uzeli, da li nisu, neki jes, neki nisu. I prije svega ljudi ostavite like na ovaj video, podržite ga lajkom, pošto ćemo još snimati sa 100 maraka i još ćemo takvih nekih socijalnih eksperimenata snimati. I ostavite like na stranici, neko može nek podijeli ovaj video, eto, hvala. Izvinite gospodin. 50 maraka, je li vaše? Nije. Oprostite, da nije vama ispalo možda? Da nije vama ispalo? Nije. Da vama ispalo možda? Nije vama ispalo? Evo, oprostite, jesu vama ispale pare ove? Vamo sad ispale nešto. Ispalo vam, je li vaše? 50. 50 maraka. Da pogledajte, džep možda je ispalo. Nije. Gospodine, jesu vama možda ispale sad pare? Jesu. Možete provjeriti, jesu vaše? Jesu moje, baš iz džepa ispalo. Možete provjeriti, jesu vaše? Pa jesu moje, kako ću prižavati, imao sam... Gospodine, snimamo tamo skrivena kamera. Aha, izvini. Gospodin. 50 maraka, je li vaše? 50 maraka. Vidim sve da snimam to. Nije vaše? Gospodine, jesu vama ispale pare? Hvala. Gdje vam je ispalo? A? Je, sad u džepu, samo vidim. Bilo je dole na podu. Ništa. Možda je vama ispalo? Jesu vama ispale pare sad? Ne znam, vama ispada došlo da li su provjeriti tamo. Gospodin, a vama ispalo? Ne. Da, bilo je ovdje. To vaše? Možda vama ispalo, bilo je ovdje dole. Vaše? Bilo je tu dole, gdje ste vi sad, možda je vaše. To znam, to niko ne zna kak imaš jade, jel? Gospođo, jesu vama sve pare ispale ovdje? Ne. Gdje je to bilo? Evo ovdje. Nije meni, ja nisam imala marke. Gospodine, da nije vama ispalo? Ovdje je ispalo. Sigurno da je vaše? Ovdje je bilo ispalo. Sigurno. Aj jebem, čuj telefona. Ovdje. Gospodine, nije vaše, kamera je tamo. Kamera, gospodine. Kamera. Ovdje imam ja na... A nije vaše. A kamera je tamo. Nemoj jako. Aj, ne izve.